Division khertu te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Vawiin khan UD&PA changtu Deputy Chief Minister Pu Tawnluia Internet kaltlangin Serchhip Sports Stadium hawng Hawnna program Aijal Club-a hian Sport Minister Pu Romawia Royte Sport Minister hlui Pu Zodintluanga MLA bakah Sport and Tourism Board Vice Chairman Pu Pachhunga ex-MLA te pawh an tela Serchhip District atangin DC Charles lamek Pu Lalmuansanga Ralte le mi pawimawh dangte an tel bawk ani Hawnna thu soin Deputy Chief Minister Pu Tawnluia Serchhip District mi puite he stadium alo din theina tura abul thuma thok tu te atak tak achor changkai tur infiam lama tui mi te along pui thu soin he stadium hi mi puita ani ti sia a nei tu thinlung pu theu turin acha khwalian chuan Serchhip District thalai ten state national le international thlengpo a infiam na hming an chher theinan an man changkai a be sei ti asoya Serchhip District mi puite khotlang le sport lama shwai tu te le ayan kol tu Department den theitop an chwa nuwa ara kan sengta ani ati Deputy Chief Minister chuan chalai te sport discipline shanga ma an son theina tura Mizoram sarkarin ma alak dan then khat soilangim sport policy siamte infiami te lomanti punte sport a mi hlotling te ta na sarkar na reservation 5% siam sak chungchang te he huna hian asoya UD&PA Department in Aken ko Smart City Project nuaya khopui chunga khelmual engemozati changtlun te indoor stadium le futsal ground siam bel te chu sport department how to tenen thutlanga ngai tua ho ani thu soin machop poimo tak zinga da tel ani thu Pu Tawnluia asoyani he huna khwal zo ompuro ba Romawia Royte po in Serchhip Sports Stadium hon ani ta chu Mizoram mipui abikin Serchhip District mipui te tan chuani chinchia tlak le lom omani ati a UD&PA le sport tho hona acha hle a sport department ta na ti theilo thil tam takti sakin Mizoram thalai infiam na lama tuimi te tan change thleng me kani ati Serchhip Sports Stadium hi ati radwan sa anga ti atira duansa ang tidang lamin chalai te mamole o ngoi phulem le synthetic athletic track pha bel ani chu alom om tak zetani sport minister chuan ati a mumal le thataka enkol ani theinan theito pan chwa tur thu asoyani Serchhip Sports Stadium sakna chem vaibel che som panga point patni panga hi sarkar lai pu atanga hmoni in synthetic athletic track pha na sen so chem vaibel chetum point bial pathum hi state sarkar atanga hmu ani a pavilion le gallery hi mi sanga borvel len theina tura siamani atir taka DPR hi pavilion le gallery stadium pan na kong le field chei chat na turin siamani a mamona anasata wangin atira project a thun tel lo phulem artificial turf tel belani synthetic athletic track ki metar khat point pahnia zawin len nga siamani a Deputy Chief Minister Pu Tawnluia alen rukna tur siam bel turin sarkarin ma alamek ti Vawiin khan asoyani Vawiin program a hian UD&PA Secretary Pu Lalmuansanga chu chairman ni in Pu Lalmuansanga Ralte additional DC Serchhip in thu asoya engineer C Malsoman technical report a pe a Pu Lianzela director UD&PA chuan he stadium thar honta khi Pu Lalsang liana sport director nena ahla nani Tukina Covid19 dinhmun hriat thar berah mi zali somli in an kai ti hmu chua ani a sample test zong zat sang kha zakwa somli pariat zinga za somni pahni point panga pakwa an positive a nimina Serchhip pa shikai hmu bel anum lo thung tundin huna shikai to zong za thimi singa sangsari zakwa somruk pahnian ni a mi singli sangkwa zanhi somthum pakwa enkol dam an ni to a enkol lai me ki mi sanga zariat som tlingin mi zanhi som pali nan thi pui to ani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a sample test omlova chunat laboratory sample test ringa mi som pasari an positive a rapid antigen test manga Covid19 positive mu chwa thar hi mi zali somni pathum an ombok chunat test ringa positive mu thar mi som pasari zinga hian mami district tam berin mi som palila yan ni a heiba ka hian Aijal district atangin mi pathum mobile ani vele bok rapid antigen test manga mobile mi zali som ni pathum zinga hian Aijal district atangin mi zathum pasari mobile ani a mami district a mi som ruk mobile ani boka Serchhip district a mi som panga Khozol district a mi som pali Siaha district a mi pakwa Champhai district a mi pariat Lunglei district a mi parukba ka Longtlai district
District atangin mi pali mobile ani vele bok District angzonga chiarin Aijal le College pin shikai an nga berah Aijal District in Covid19 shikai en kol lai mi sangli zakwa somnga pahni an nei mekin College pin shikai en kol lai mi zaria somsari pathum an nei ve mek bok nimin lama Serchhip pa shikai mobile an omlo thungani Injin ni khan Serchhip District a chuan laboratory a sample som hriat en fia ni in henga tang hian shikai mi pathum mu an ni a an jing mi pahni te chu tun nai skate pon atanga ron lut ni in midang pakhathi shikai mu chwa to nen in kom nai na nei ani thung rapid antigen test ma sample en fia som ni pali atangin shikai mi paruk mu an ni a an jinga pahni te hi Serchhip field venga mi ni in tui khwa venga mi pahni le veng chung le then zo la shikai pakhat ve ve mu an ni a an va hian shikai to nen in kom nai na nei an ni Vawiin lam khan nursing school atangin mi paruk chwa tir ni in home isolation atangin mi som pali bakah IAH thenzo atangin mi som pali discharge an ni boka heti hian report nu nung berah changa halandanin Serchhip District ka shikai mu chwa chu mi zakwa som kwa pasari ni in an jinga mi zakwa som thum pathum te chu en koldam an ni to a tuna hian shikai en kol lai mi som ruk pakhat an la om me kani Nimin Khan Serchhip District ka African Swine Fever ASF anga vokthi somni panga chinchia belle ani Nimin Khan Serchhip District ka ASF chile na hmuna vokthi somni panga omle in Serchhip District ka ASF anga vokthi chu sangthum zali somriat pali anita a nimina vokthi somni panga jinga somni pakhat te hi Serchhip chimvenga mi te ni in New Serchhip le bak to nga vok pahni ve ve athile bok Nimin Khan ke chuma vok som panga swat le ni in bak to nga pathum chimvenga pahni le chuan thar tlangnuama pakhat swat le ni in vok swat to hi sang ni zariat parukani ASF filen na mun nilawa Nimin Khan vokthi le swat om lo thung Mizoram puma vokpul shi African Swine Fever lem chuan zia omlam apan ni in na langa ASF le na khwa shiwa ngathi le finfia lo na khwa athi atlem sot le Kumin March ni som ni pakhata ASF vokpul shi awanga lungsen khwa vokthi a omachang khan vokthi hi apung chhozela tun hnaya vokthi hi atlem chhota ani injin ni khan ASF angin voksom ruk paruk athi a ASF shilen na khwa alapuan lawa vokpali athithunga zurtop ni khan shilen na khwa a vokza parukathi a alen na khwa apuan lawa voksom pariat athi a ninga ni khan ASF angin voksom kwa pali athi a shilen lo na khwa a song pakwa athibok nimina ASF angin vokza somthum athi a ASF wanga vokthi to zongjong hi sing ni sanga jani somnga paruk atling to a Nimin Khan voksom pakwa swatin shidar zel turve na atan hian voksang kwa zali somnga pariat swat ani to ani Vawiin Khan Serchhip Chan Mari ZPM Joint Committee chuan VC thar piang chungcha nga thu chu an siam Anthu chua hian Serchhip Chan Mari ZPM Joint Committee chuan Chan Mari in decision neihah in thlanna ni somhni pasari oga sang ni somhni ni nga ni a an machon theile MNF member pathum Congress member pakhat baka ZPM member pakhat thlantlin an ni chu an lom thu an soya MNF ruling VC nei mai tura veng mi puiten an be se laim coalition VC MNF Congress le ZPM form aloni ta zoka heng VC te hian thnem ngai tak le rim takin na an thoka veng mi puite po an lomin an chunga rin na an ngathui hle ti an thu chua chuan an tarlang heti la yang kum khat em po ave ma a ani na VC vice president atanga ban na thelu ta a tho puite phatsana VC thara form pui chu poi an ti thule an shia thiam lo thu an soya veng mi puite shil a hain an mani thlangtling tu mi puite za lo na a an ngai thu an soibok Chan Mari veng chu VC thar ani na angin mi te en ton tlaka tluang taka thokho zel tura be sei ani laya VC le veng timwal phozonga hetiang boruak an thlengta chupoi an ti in tun hnuah thleng to lo se an du thu an thu chua chuan an tarlang Vawiin Khan Directorate of Economics and Statistics Conference Shola Economics and Statistics Director Pu Lalmuansanga Mizoram Statistical Handbook 2020 Tlangzar
Mizoram Statistical Handbook 2020 Tlangzar tu Pu Lalmuansanga chuan Directorate of Economics and Statistics hi mipuiten bart and certificate chau buai puya an mufau china ama ero chu hei hi an na zinga pakhat chawani a nadang pawimawh tak an khoi zinga Mizoram Statistical Handbook chu uluk taka Mizoram Sarkar Department sang te ramhason na tura an malak na tele dinhmun te Mizoram sikle sa dinhmun te zirna shiselna sumle paya Mizoram dinhmun tele thil tam tak tar lan na ani awangin a pawimawh hle a hele khabu hi Mizoram Sarkar Department sang te research ti tu te plan le policy siam tu te le tourist ken an mangchangkai thina achiar tu te ta na le khabu changkai tak ani ka be se ani ati Mizoram Statistics Handbook hi kum khatan zela ti chwa chin ani a tun tuma tlangzar hi ti chwa masak ber ani atanga series rom ni pathumna ani achunga statistic te hi Directorate of Economics and Statistics in uluk takin department sang NGO kaushan le institution sang atanga lakhomin kumkalta statistic tenen khaikhin le remkhom ani nuwa mipuiten an chorjang kai thei tura buat sai ani Mizoram Statistical Handbook 2020 a hian Mizoram himthla kumsang ni som pakwa atanga sang ni som ni le malam tarlan ani a Directorate of Economics and Statistics chuan kumtinin statistic te lakhomin Statistical Handbook chwalo kuma statistical abstract ati chuak thina Mizoram pumhuap survey le census sang National Sample Survey BPL survey Price Survey, Economic Census, Agriculture Census, Census of Government Employees and Workers tele dangte neim, publication ati chuak thina, heng bakah hian kumtinin sector sang statistic lakhomin, Mizoram State Income, Mizoram Economic Growth Rate le per capita income te achut bok thina ni. Mizoram Statistical Handbook 2020 tlangzar na inkhom hi PB Vanalruati Deputy Director Economics and Statistics in Akai Shuaya Pu Ralte Research Officer Economics and Statistics in Technical Report ape ani Mizoram Police Headquarters chuan Vawiin khan thuchwa siamin Tawnluia internet web page pakhata constable le sub inspector na ruak anga tarlan chu alem ani thu an soi an thuchwa hian Mizoram Police Headquarters chuan fresherjobnearmy.com Mizoram Police Constable le sub inspector na ruak chungchang tar chwa chu inbum na ani thu soin advertisement anti chwa lo thu an soya he website a tar chwa hi online mangchawa dil thei anga tarlan ani anti he thil ti tu le mo phur tu hi chuizui mek ni in man chwa ani chuan shem ani ngei don thu Mizoram Police Headquarters thu chwa chuan asoya hetiang ang inbum na laka film khur tur hian Mizoram Police Headquarters chuan mipuite an cha molani Assam State alut Mizo te chu ruihlo chungchanga dot mangapu anni lonan Mizoram chhuasana Assam State alut turlir theite chu Vawiin te excise check gate a endikin ruihlo an phurlo ti finfiana clearance certificate pek thin ani July ni somni paruka Mizoram le Assam in car boina awanga Assam Sarkarin Mizoram atanga an state alut lir theite chu uluk taka endik ani tur thu thuchwa asiama wangin Kolosri Borsap Dr. Aijal Club-a malak na in Mizoram chhuasana Assam alut tur lir theite chu Vawiin te excise check gate damdoi manswal theile akai noi an phurlo uluk taka endik thin an ni a endik na paltlang te chu damdoi ri thei an phurlo ti finfia na clearance certificate pek thin an ni hetianga Assam Sarkarin Mizoram lutur lir thei an lo endik thin awang hian Assam Police te chuan Tawnluia lir thei pakhat chu ri lo phurru a an pu awangin an lo man to ani Dr. Aijal Club-a na chuan endik na paltlang te chu Mizo te him na tur le harsat na to palpo a tanchan om chun ani ti sia a Mizoram atanga Assam lutur lir thei zong te chuan clearance certificate hi lavek se adu thu asoyani Department of Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship malak na in World Skill Competition 2020 Shanghai, China tel thei tur thlanna State Level Skill Competition Hawnna chu Vawiin khan ITI Auditorium Government ITI Complex a Pu Lalmuansanga Ralte IRS Secretary Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship chuan hawng Hawnna in khom Pu Lalmuansanga Director Lestre Keishwaya Kwalian Pu Lalmuansanga Ralte chuan ram hason na chu ram leilung hausak na ale man ronaya ai ngat vek lava aram mi te ti
taimak na themthiam na le tumru na ai ngathui hle ani atia thalai tamzokin na anneya anin todel theina tur kong chu skill development a hian na oma hemikong a hian rilru le taksa zongzong ne na be angai ani ti in skill competition na tel tur te du sakna atlan ani Pu Lalmuansanga Deputy Director Leste chuan skate skill competition chungchang le akalpui ani dan soifia na hun a manga skate level skill competition hi August ni somthum pakhat chang ni somni pakhat jingdar kwa atanga nei chan turani a jet sang som pani mangin in elna hi kalpui ani ang he in ti siak na a tel thei chin hi National Skill Development Corporation in kumbithia in te phung tur sang po Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in All Skill Occupational Standard mangin aron duang sa vekani in ti siak na tel thei tur mi somnga pakwa in jiak lut an omani state level skill competition a hian chet na changa ti cha pani thlanchua anni anga heng thlanchua ti hian regional skill competition a Mizoram ai an odona regional skill competition paltlang te hi national level in ti siak na anin lan le anga chumi paltlang le te chu India ai o in all skill competition Shanghai China a antel don ani Union Home Ministry chuan Covid19 shileng awanga in khwa kher na chu thale thatop thleng man chun zom ani ang nganti Nimina State le UD te hnena le khathona Union Home Secretary Aijal Bala chuan district le twal chung thunei tu te chu shileng wanga in khwa khirna sarkarin asiam te thataka keng ko turin angena Union Home Ministry chuan rampum anga lakin shileng dinhmun zia omdeu to ma se state chung mun chen khata shi hi aladar na sahle ani atia heng district ka shivei enkolmek te le shikai thar zat te chu alang ngai thatlak lo hle ani atibok hei bakah hian sa kho hun pui lo thleng tura mi pui pun khom na lam chi pumpel turin skate tin te ngen an ni a hemi atan hian in khwa kher na po siam turin skate le UT thunei tu te chu angen bok ani Vawiin Zingkhan Afghanistan a Hamid Karzai International Airport chu rocket mangabei ani a thile hliam ero anom lo thung ni in White House thukwang tu chuan soi Karliam ta mai khan Hamid Karzai Airport hian bei an lo tok to a mi zachuangin nunna chan to in mi engemaw zatin hliam an lo twar to a Vawiin Zinga po airport hian rocket mangin bei tok ma se Serum Defense System Airport a anbun chuan alokap thmanin vanei thlak takin thile hliam anom lavani US thunei tu te chuan Afghanistan a sipai la om te chu chehman hmo tur le ni somthum pakhat ma a intifel vek turin an nge na heti la hian kar masa airport thi chilbom puaka American sipai som pathum te ruang chuan USA athleng to a President Joe Biden po in avuina hun hi ahman pui ve ani Yemen chim lampanga airbase pakhat chu Nimin Khan Helhovin John manga bein mi somthum sekin nunna anchan Poi khoitu te hi Houthi movement Iran lamchang ninge yarin anni a Al Anat airbase bei ani la hian thlona da that na mun hangar a sarkar lamchang sipai somnga vel an oma John mu ani vele hian sipai te hian ka thlak tumin bei ma se an hlo chama John hian Michael Patni kap chuakin mi somthum lain nunna an chan phata ani Houthi lam hian he airbase hi ama in voi khat an lo be to a tun chunga be na chungchang ero a hi chuan ngoi an la churi ani Yamen ram buai na hi kumsang hi som panga a in tan khani in voi in ni thleng hian buai na an la nei chhauta je lani tun hnai in fiam na thu thar langsar ilo ngai thla ang 2021 to 2022 Premier League match thum kheltoni in Tottenham chuan an khingpui an latne eveka point ko hlo chuak to in Premier League ma an shwai mek Tottenham hian ni zan khan Watford lo in strana goal khat mangin ne na an changa in kiheldanga Burnley le Leeds United anin ne to ka Burnley tan minute somruk pakhat na Chris Wood chuan goal khungin he goal hi hun top don minute somriat paruka Patrick Bamford chuan Leeds United tan sut vele a goal dang lo bel to lovin sikhat ve ve in pe in anin ne to kani Manchester United chuan sikhat fa in Ulfan ne a
Manchester United tan hian Greenwood chuan goal khat khungin he hian chakpui ta ani Greenwood hian season bul chan thatle a league game thuma changin goal thum akhung ta ani Tottenham hian point kwa hlo chuakin league mashwai tu an meka an hnuaya hian point sari mu team panga an oma West Ham Manchester United Chelsea Liverpool Everton te chuan point sari an neya champion lai Manchester City Brighton le Leicester City te chuan point ruk an neya Thar Brentford chu top 10 a an ommekani point la hlo chuak velo team pathum omin Wolves Norwich le Arsenal te chu relegation zone a an ommek bawk ni zan lai khan League 1 in khela Paris Saint-Germain chuan Auguste Delapne 2 a Stade Dreams an tlo a PSG hian 2-0 in ne na an chang PSG tan hian ang club chua sandu Kylian Mbappe chuan goal ni akhunga hein khela hian PSG player thar Messi chuan a club thar tana a game ma saber khelin Barcelona ni lo club dangtana voi khat khelna ani Messi hian in khelbul achan lava PSG manager Mauricio Pochettino chuan Messi hi minute somruk paruka Neymar thlakin ada lu tani Serie A lama Juventus chuan Cristiano Ronaldo omlo hnuah an game masaber a an tlom ngala Juventus hian Allianz Stadium a Serie A kaithar Empoli an lo mi khwala Juventus hi sikhat fain an mi khwala ka hian an tlom in kheldanga Serie A champion lai Inter Milan ero an chak thunga Verona chu 3-1 ne in point thum hlutak an hlo chuaka Inter Milan tan hian Martinez chuan goal khat khungin Korea chuan goal ni akhung ve bawk Milan club dang AC Milan chuan San Siro a Kalekri an lo mi khwala 4-1 la in AC Milan hian ne na an changa an striker thar Olivier Giroud chuan goal ni akhung baka Sancho Tonali le Rafaelio te chuan goal khat ve ven khung bok AS Roma po in Salernitana an tlo a khwalmuala Roma hi 4-0 in an chaka Lorenzo Pellegrini chuan goal ni akhung baka Jordan Veretout le Temi Abraham te chuan goal khat ve ven khung boka Chelsea atanga Roma in an leithar Abraham hian Roma tan game ni khel to in assist pahni anei to baka goal khat akhung to ani La Liga lama Real Madrid le Barcelona te chuan ne na an chang ve ve a La Liga champion lai Atletico ero an chak zo lo thung khel thum chawa Real Barcelona le Atletico te hian point sari vek an hlo chuak to a Real hi league mashwai tu ni in Barcelona hi palina a an oma Atletico hi pangana a anom ve thung ani Real Madrid hian Benito Villamarin Real Betis an tlo a mi khwalam Real Madrid hi 1-0 in an chaka goal chun hi Dani Carvajal an darkar khat khel ani vel chi a athun ani a Carvajal hian Karim Benzema ne na changa ball thetak a mu chu goal a chanti rani in kheldanga Barcelona chuan Camp Nou wa Getafe lo mi khwalin mual nei tu lam Barcelona hi 2-1 in an chaka Barcelona tan Sergio Roberto le Memphis Depay te chuan goal an khunga Getafe goal hi Sancho Ramirez akhung ani ve thung Atletico chuan Wanda Metropolitano a Europa League champion lai Villarreal an lo mi khwala 2-2 in team ni te hi in ne tokin point khat ve ve an hlo chhuak ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e